Zamislite Srbiju kao dobro uređenu državu, zdravu, normalnu državu koja funkcioniše i koja rešava probleme svojih ljudi. Srbiju sa normalnim gradovima, Srbiju koja se razvija svakoga dana, Srbiju koja koristi sve svoje potencijale, ljudstva, znanja, kadrova, zemljišta i prostora. Srbiju u kojoj svaki grad zauzima svoje mesto u Srbiji i u svetu. Državu Srbiju na zdravim temeljima, gde je ljubav za ljubav, a sir za pare. Državu sa racionalnim i realnim načinom funkcionisanja, gde svaki grad je centar svoje proizvodnje i industrije. Građane koji su svi zapošljeni i rade u svojim gradovima. Ja kao građanin želim da živim u jednoj dobroj državi. Pošto vidim da ta država nije dobra, ja pokušavam da skrenem pažnju na to i da kažem dajte ljudi da popravimo tu državu, inače će nam propasti. Izaberemo uspešan model i napravimo dobar region juga.